ri vatsira Mafhungo SABC ubva fano Auckland Park, Johannesburg twi Mafhungo mahulwane nga chino tshifhinga kea. The matter is postponed to Tuesday next week. The main reason for that is that we, to an extent, do understand the plea that time is required to go through the documentation. Commission ya matlanga yo chori thanzi ava ichikoteyo netshedza vutanzi namusi ibo ḓo ḓivhonadza phanḓa commission vhegeḓaho nga ḽavhuvhili. Over this period, the NPA has moved with urgency and determination to respond to our mandate. It has been an incredibly challenging journey. Mulanguli wa vhutshutshisi ha lushaka advocate Vho Shamila Batoi vho ṱalusa lwendo lwavho salo lwavha lwo sedza kha u fhaṱulula NPA nga murahu zwa u langulwa muvhuso nga vhathu vha nnḓa. We can confirm that to date the BMA has managed to intercept more than 530,145 individuals. Vhalanguli vha mikano ya shango vha ri vho khwaṱhisa tsireledzo mikanoni na u vhona uri milayo ya mikanoni i khou tevhedzwa. What we have done is to unveil it and touch it, and it feels very good. It's got a nice touch and feel to it. And we are going to lend it out, but it's going to come back here. President Vho Ramaphosa vha ri tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA tshi ḓo vhuya Afrika Tshipembe nga murahu ha miṱaṱisano ya ṋaṅwaha. Ndi madekwana ri vatsela mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihaye. Kha ri vhe roṱhe. Commission ya matlanga yo chori thanzi ava ichikoteyo netshedza vutanzi namusi ibo ḓo ḓivhonadza phanḓa commission vhegeḓaho nga ḽavhuvhili hune ha ḓovha na u vhonala zwiṱuku kha zwifanyiso zwa khamera. Izwi ndi nga murahu musi vhoramilayo vho isa khumbelo mbili dza uri u thetsheleswa ha vhutanzi uho zwi fhiriselwe phanḓa na uri thanzi i vhonale zwiṱuku kha khamera nga iḽo ḓuvha. Khumbelo idzo dzoṱhe dzo ṱanganedzwa. Commission ya madlangani ya thomono ṅwaha yo vuwa manjanja yo vha na u lengiswa zwiṱuku musi hu tshi bvisela phanḓa ḓuvha ḽine iṅwe ya dzithanzi ya koteoni ya vhutanzi ngalo. Zwi tshi tevhela zwe iyo thanzi ya ita khumbelo ya u fhiriselwa a iḽo dzula phanḓa. The matter is postponed to Tuesday next week. The main reason for that is that we, to an extent, do understand the plea that time is required to go through the documentation, and we feel that in fairness we should not be too nitpicking about when exactly the documents were received or when they were not. We just decide that in the circumstances of it all, fairness dictates that we grant the postponement. Iṅwe ya khumbelo dzo fhirisela phanḓa dzulo ḽa khomishini yo ḓiswa nga vhaimeleli vha mulayo vha thanzi musi vho ita khumbelo ya uri thanzi yavho i thivhedziwe tshifhaṱuwo he vhatshimbidzi vha dzulo ḽeneḽo vha sa hanedzane na khumbelo eneyo. Chair, can I ask that this hearing is addressed in private and possibly not in this auditorium but somewhere else, because I think both parties might want to refer to matters or facts that would defeat the purpose of a closed application or a remote hearing application if they were ventilated publicly. Mudzulatshidulo wa khomishini muhaṱuli o nonothaho Vho Mbuyiseni Madlanga vho laedza uri thanzi iyo i ḓo ita i tshi vhonala naho yo thivhedziwa tshifhaṱuwo hune ya ḓo tou pfala mungo wa ipfhi. Zwo ralo u thetsheleswa vhuṱanzi hu ḓo bvela phanḓa nga musumbuluwo na iṅwe thanzi.
mulanguli wa vhutshutshisi ha lushaka advocate Vho Shamila Batoi vho ṱalusa lwendo lwavho sa lwe lwa vha lwo sedza kha u fhaṱulula NPA nga murahu zwa u langulwa muvhuso nga vhathu vha nnḓa u vhuedzedza tshirunzi na u ḓiimisa ha NPA. Vho Batoi vha ri mushumo wavho a wo ngo khunyelela, vha ri fhedzi vho vhea mutheo wo khwaṱhaho kha vhutshutshisi ha lushaka u itela tshirunzi na vhuḓifhinduleli. Vha ri zwiito zwa vhuaḓa ndi iṅwe ya khaedu khulwane vhukuma fhano Afrika Tshipembe zwihulwane kha vhugevhenga ho tou dzudzanywaho, none zwiito izwo zwo hoṱefhadza NPA. Over this period, the NPA has moved with urgency and determination to respond to our mandate. It has been an incredibly challenging journey. We had to rebuild a broken institution while simultaneously, and I repeat, simultaneously, delivering on our core prosecutorial responsibilities, given the understandable impatience for accountability and justice in this country. The work is not yet complete, but you may, as people of South Africa, rest assured that a solid foundation has been built for a stronger, more effective NPA. We have shifted from a phase of stabilization when I took office to one of consolidation with increasing signs of institutional resilience and operational impact that I will talk about. Our performance has improved from meeting our targets, meeting 50% of our targets in 2020, 2021, and look at all of our previous annual reports. We moved to 75% in 2022, 2023, and then we moved to we were around 73% in 2023, 2024, and in 2024, 2025, the last year that I'm reporting on, we reached 86% of our targets. And the year to date in the current financial year, which will finish, as Bulelwa mentioned, in 3 months' time, we are sitting at 94% of NPA targets. Now, I'll deal with this, and I understand what compliance target means and impact, and I will deal with that matter, because I know there will be many who will be quick to say, and understandably so, that even though these targets are met, there are still certain important issues that have not been addressed adequately, and I will deal with that. Vha tsireledzo ya mikano ya shango vha ri vho khwaṱhisa tsireledzo mikanoni na u vhona uri milayo ya mikanoni i khou tevhedzwa. Mukomishinari Vho Michael Masiapato vha ndangulo mikanoni BMA vha ri fulo ḽa tsireledzo ya mikano ḽi khou itelwa u thivhela u dzhena vhathu zwi siho mulayoni kha ḽino shango na u thivhela vhugevhenga vhune ha bvelela mikanoni nga zwifhinga zwa maḓuvha a u awela. Vho Masiapato vho vha tshi khou amba nga fulo ḽa zwifhinga zwa u awela ḽe ḽa itwa maḓuvha a furaru. Vha ri nga hetsho tshifhinga ho vha na u tsela fhasi ha vhathu vhe vha lingedza u dzhena kha ḽino shango nga nnḓa ha mulayo zwi tshi vhambedzwa na kha zwifhinga zwo fhelaho. Vha tshiimiswa tsha u langula mikano vha BMA vha khou ṱahisa uri vha kone u phuletshedza kha u lwa na vhutshinyi. Izwi vho zwi amba kha muvhigo wavho wa lushaka wa maḓuvha madakalo a khushumusi. During this past festive season, there has been a marked decrease in the number of attempted illegal border crossings. This is a greatly encouraging sign because it means that increasingly people who in the past would have crossed into our country illegally are being dissuaded from even trying to do so. They say that prevention is better than cure. Minister Vho Shriba vha ri u khwaṱhisa tshanḓa kha tsireledzo uhu zwi khou sia vhunzhi ha vhaendela mashango vha tshi khou vhona vhundeme ha u tevhedzela milayo ya u dzhena kha ḽino, zwine zwa shela mulenzhe zwihulwane kha nyaluwo ya zwa vhuendela mashango na ikonomi. Vhuka vha mabufho ha OR Tambo ndi hone ho vha na tshivhalo tshihulwanesa tsha vhaendela mashango, ha tevheliwa nga mukano wa Libombo, ha kona u tevheliwa nga wa Bay Bridge. We can confirm that to date the BMA has managed to intercept more than 530,145 individuals who had been attempting to enter the Republic illegally, and here we talk incremental figure from July of 2022 with the first deployment of the first cohort of the border guards. Vha BMA vha ri miḓalo ya zwenezwino yo dovha hafhu ya shela mulenzhe kha uri vhunzhi ha vhathu vhane vha kusuwa vha tshi ḓa kha ḽino nga nnḓa ha mulayo vha kundelwe u ita nga uralo.
Minista Vho Schreiber vari chikwama cha chiimiswa ichi cha ulangula mikandoni chifanira u engedziwa uri vha kone u shuma mushumo wavho vha sina vhuleme. Mathina ha vha songo vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale ri tshi bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Ḽihaye. Muhasho wa ndulamiso wo khwaṱhisedza uri we a wanala mulandu wa u vhulaha na u tshipa Thabo Bester o iswa dzhele yo tsireledzwaho vhukuma ya Ebongweni Super Maximum. Vho khwaṱhisedza uri u pfuluswa ha mufariwa a tshi iswa kha iṅwe dzhele ndi maitele o ḓoweleaho u itela u khwaṱhisa tsireledzo. Correctional Services confirms the transfer of offender Thabo Bester to Ebongweni Maximum Correctional Facility. It has to be established that offender transfers are a routine practice guided by established security risk assessments to ensure the safety, security and stability of correctional facilities and the broader criminal justice system. The offender will continue to receive appropriate care in line with the applicable legislative and policy prescripts and will retain full access to legal representation, family communication and court processes. All necessary logistical arrangements will remain in place in order to ensure that court appearances and legal proceedings proceed without any form of disruption. Muṅwaleli General wa UN vho kaidza uri mbekanyamaitele dza ḽifhasi dza u tandulula thaidzo dzi khou ṱangana na khaedu nga ṅwambo wa zwiimiswa zwine zwa kha ḓivha zwo ṱumana na u ḓitika nga zwiṅwe. Vho Antonio Guterres vho amba izwi vhefhaḽa New York. The G20 is not a multilateral organization in the sense that the G20 has specific responsibilities essentially for the aspects of the economic and financial issues and trade. And it is not like the United Nations or like the World Bank or like a multilateral institution. So the G20 is an aggregation of countries. I must say that I was present in the G20 session in South Africa, and that I was fully supportive of the agenda introduced by the South African presidency, and I consider that the South Africa played a very positive role in the way it presided the G20, and it doesn't make any sense for me that South Africa is not permanently a full member of the G20 in all circumstances. Zwa zwino ri vhatsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshipambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 15 rand 98 cents, bondo ndi 21 rand 95 cents, euro ndi 18 rand 79 cents, pula yone ndi 1 rand 15 cents. Mikovhe fhala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $5,035, platinum ndi $287, oil songo kunakiswaho ndi $70.82 nga fagi. Musi ri khou bvela phanḓa, komiti ya phalamenndeni ine ya lavhelesana na kushumiselwe kwa masheleni a muvhuso yo wana zwa uri tshikwama tshi lilisaho vhe vha wana khombo dzi badani kana RAF a tshi khou shuma zwavhuḓi. Izwi ndi nga murahu ha musi komiti iyi yo dalela ofisi dza RAF fhaḽa Parktown, Johannesburg. Madalo ya ndi tshipiḓa tsha ṱhoḓisiso kha kulangulele kwa masheleni na dziṅwe khaedu dzi re hone kha tshikwama ichi. Komiti ya phalamenndeni ine ya lavhelesana kushumisele kwa masheleni a muvhuso yo pfa zwauri tshikwama chine tsha lilisa vhe vha wana khombo dzi badani tsha RAF tsho vha tshi khou shuma tshi khou konḓela vhukuma siani ḽa masheleni lwa miṅwaha ya mararu. Izwi zwi khou bvisela khagala nga tshifhinga tsha ṱhoḓisiso dza kushumisele kwa masheleni na khaedu dza RAF dzine dza khou bvela phanḓa. Nga ḽavhuṱanu komiti yo dalela ofisi dza RAF ḓoroboni ya Johannesburg. Mudzulaphanḓa wa Scopa vho Songezo Zivhi vha ri tshikwama tsha RAF tshi na khaedu nnzhisa nga nṱhani ha dza masheleni fhedzi.
Firstly, it is the amount of time it takes for, especially for people who are not represented by lawyers, to complete the whole claims process. We've met people here who say they've been here over 10 times. There have been claims that have been outstanding for 5-6 years. Now the law says the whole thing must be finished within a short space of time, right? We also found instances where people have to pay for expensive medical reports themselves. Vamwe voitawo mbilo kachikwa maichi vari navo vachitoda thuso ofisini dza RAF udivana vufura une vatangana nawo. Ikhona into yanthusa na nne ndo tomangala ndichikofonerwa nga ramulayo Aneti Mudivi achikumbudza uri utoda njia anyisa kachibadela cha private unthusa nga mbilo. ndeni wayoncheka Murado lor la DA na Scopa wo Patrick Atkinson vari masheleni oteaho nga vuyedza vadzulapo valino akuya fhethu oteaho. This is not a user-friendly process for ordinary people. So it's almost impossible actually to lodge a claim at RAF unless you've got a lawyer. We've worked out that for anybody lodging a claim, it can cost up to 100,000 Rand to do so. So for the ordinary man in the street, 100,000 Rand is almost a little bit too much. Komiti ya Paramendeni iri ḓo bvela phanḓa na u lavhelesa ndangulo ya masheleni na khaedu dza tshikwama tsha RAF u swika nga ḽa 4 ḽa ṅwedzi u ḓaho. President Cyril Ramaphosa vho ṱanganedza tshiphuga tsha ḽifhasi u bva kha dzangano ḽa FIFA he vha vha na vhurumelwa na miraḓo ya thimu ya lushaka ya Bafana Bafana kha mushumo wa rwela ṱari tshiphuga itshi fhaḽa musanda ḓoroboni ya Pretoria namusi. Tshiphuga itshi tshi ḓo mona na mashango a re na tshivhalo u mona na ḽifhasi sa nḓila ya u ṱuṱula dzangalelo ḽa muṱaṱisano uyu wa ḽifhasi. Tshiphuga itshi tshi ḓo ṱaniwa lwa tshiofisi maṱoni a nnyi na nnyi fhaḽa Nasrec Expo Center nga Mugivhela. It's really a joyful moment to be here at the Union Buildings. I'm rather glad that we brought the cup here at the Union Buildings. So what we have done is to unveil it and touch it, and it feels very good. It's got a nice touch and feel to it. And we are going to lend it out, but it's going to come back here. So we will allow it to go for a while, and then after the FIFA World Cup, the boys are going to bring it back, and we will have it here at the Union Buildings again. So I want to applaud you and wish you well on your journey to go and do battle in the United States and Mexico and Canada, and we do have full confidence that you are going to bring the cup back. So the South African public, the entire population wishes you well, and this is the one moment when you must feel the full support of South Africans behind you. So we are going to fill your sails with a great deal of luck, confidence, and best wishes as you go out to represent the country. And when you are there, just know that you are representing 62 million people of South Africa. So we wish you well, and I think I will be there at the opening match, isn't it? Yes? And I'll be standing next to somebody there. Muzarishadi bakhaleni lofungo zwa zwino riliba kha vhupfiwa ha vhaṱaleli nga tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA tshino tshiswa kha President Ramaphosa namusi yena thimu ya Bafana Bafana ya kona u to tshivhona vhetsini nacho. Mbudziso ndi ya uri vha vhona nga Bafana Bafana musi vho to vhona tshiphuga itshi namusi tshi tshi khou ṱaniwa dzangalelo ḽa vho vhona nga ri ḽi ḓo ṱuṱulea na. Ndi yeneyo mbudziso ye ra vha vhudzisa yone matsina vhupfiwa vhutevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ha SABC. Ndi vhona uri ndi mafhungo a vhuḓi uri tshiphuga tsha ḽifhasi tshi swikevho fhano Afrika Tshipembe. Hezwo zwi ḓo thusa uri ni Bafana Bafana i shumese yo khwaṱha musi tshi yo tamba mitambo uri i kone u wana itsho tshiphuga i vhe natsho fhano hayani. Ndi tshi khou dzhena kha fhungo afho ḽo vhewaho ndi vhona ungari heyo i ḓo vha ṱhuṱhuwedzo
ya u tshimbila vha tshi khou ḓa na tshiphuga na kha vhaswa zwi ḓo vha ṱuṱuwedza uri a ti khou tea u ita zwifhio afha vhutshiloni. Nṋe ndi vhona u tandulula tshiphuga tsho swika na kha shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe zwi tshi ḓo ṱuṱula dzangalelo ḽa vhatambi vha Bafana Bafana musi vha tshi khou tou tshi fara vha tshi vhanda vha tshi takula, zwi ḓo vha ṱuṱula uri vha vhe na dzangalelo vha vhe na phiseo uri vha khou tea u tamba vha wine vha tshi vhuye natsho vho tou tshi wana vho tou tshi wina hu si ngo tou ri zwa zwino tshi khou tandululiwa. Ndi vhona u tandulula ha tshiphuga itshi tsha ḽifhasi zwi tshi nga thusa nga maanḓa uri vhatambi vha ḽino vha ṱuṱuwedzeye, fhedzi zwi khavho uri vha vhone vhundeme hatsho vha tshi khou tou tshi vhona. Nṋe ndi pfha ḽi fhungo ḽa vhuḓi nga maanḓa heḽo ḽa u ṱanwa nga hetsho tshiphuga ngauri zwi khou ṱuṱuwedza kana vha Bafana Bafana uri na tshifhingani tshiḓaho musi vha tshi tamba miṅwe mitambo ya miṱaṱisano ya ḽifhasi vhatambi vho ḓifunga uri vha ḓo kona u vhuya vha tshi ri ṱanela zwe vha vhuya vho ri farela. Mathina vho ḓipfela uri hai dzangalelo ḽa Bafana Bafana ḽi nga ḓi ṱuṱulea u bva kha nṋe mukolo wa Matsila ndi ri ndi khou vha sia hanefha vha ḓo dovha hafhu vha ri wana vhege ḓaho kha mafhungo hanefha kha SABC 2 nga tshenetshi tshifhinga.